Koi mai te isu tu mangai nagasi ay ama hai ge bo jalengam haibo lairik tu da maring anal lamkang mayon mongsang kari kari se Kuki gi loina all tribe ni Kuki ni haidana chingye bo ko ase lairik se open ni phong khrob ne ko phong mo thing odri me ba nate lairi bne ba naga kana complaint toge kana case toge la le haiba yadri ngam ti ne ba nate kana complaint toge ase defamation charge toge da bane without Naga's permission or the tribe magi consent yaudadana phongba yade ba oja khoi lawyer ma yauri ko logi oja ma tribe adugi haijen bane ba to tribe adugi ayabadu lawdadana mana lairi phongba yade hai ba ase khango ba se law hai ko se the law ase ko ba adubu maring anna lamka court case toro bro se chamanana even om gi dress session laga da kom tribe ni hai wera mi hai adu kha press to thop du mangai angara na hangi wane hoje aina point lak chage ba se du so hockey veng adu veng ada veng hai ba kanda so far ngasi phobu da mai te kana na complaint oppose tawrage comment tawrage tawde adu hockey veng adu veng ada veng hai na gadget da thopa na tra recognize tawba adu gi ming da cheng yen ba kerosene yen ba do kana na approve tawgani thika chem kana ne approve tawgani yes kana na secretary phambado mai te yaw da bro who is the nang karai originator ge len hum proof tawdia deba adu di lam maming sing de khoi lebak chi chahi lising ahum mari manga gi civilization da lakoni na manipur da lam maming thon da jaga mung leibna te adubu nongna 1834 da nongna lakiba 1962 dagi khare hena yamna lakchalaga khunda kiba kanguna tholamiba mafam singse makhoi gi indigeneity proof tawna bhona bada makhoi gi maron da lamaming thon pa me aduna neba churachandpur na lamka songpi kangpopi da kangwi haijale singse kaigino hai kanda haiba jaga si maybe after 10 or 15 years or 20 years anoba na ha bureaucrat IS or MCS or sing khangdam ni na hanagi record reference to ga lamka haina mai mi da lamka haina tho notice tho la ka do ne ba adumai na legitimize tawgra ga ikon kon bade there becomes an authentic document of the land shine ma moin tawise manipur tourism festival da su baton nambada matam du da moi khoi gi Kuki gi kangbu brokerage yam le me makoina mi gi lamyan ma sanglen gi thangna bada changi lambi ji church le naming hapsal laga address hapaga baton nam le bamne official function gi madai de khoi ma lan taw kamai te to baton loi manga nong namung nam me ba so there is a systematic design I know what I